Anyway. Where so I can call me the sister if you're too dope in the nest. Whatever you're going to do, or him I going to where so I can call. It was your fault. Mo to saying Moyana, Moye, Akwaba, Inti, and net maybe who me tree we. Inti mpesa me tremo niema me de hohrumu ana niema me de stremo nso inti de di kan ye beka na say brofidi no ombeka say shampoo then so me de me use so shampoo ankasa me de ala semna na hohru me trim we inti ala semna to say brofidi ni ye black soap then so mo hu say ade no enye tuntum eyemre nsun ka ho nti de me ye ne say me fa alasem na no wo sorry me fa alasem na no na me dia fra nsuo nti we alasem na ne nsuo ena me de we nso kakra ka ho ade ye frɛ no peppermint oil me de bi gumu nso enye hwe senia minim me pɛ scent no na me pɛ like senia ma me tia se ye grand bi wo inti me we no a na de toso me anu ya de ye friend conditioner me de conditioner no ase like en fa me ho de meto nenso we de meto Tesco no matter so inti na meto ye your friend Natural World seafood for hair conditioner eno na me de beka me twi mu enne conditioner no almost say ma otwi wi ni eye mre ma ne nye din nti enu nti na ye de conditioner ehye ye twi mu so ana de toso miensa ana anye miensa miensa ne 9 niema mienu na me de sra me twi mu nema ba ko ye bibia ewo brofodin a ye friend petroleum jelly wo mu no eye nti de me wo ha no ye Elion's natural sheen with honey eno wo ade ye friend petroleum jelly wo mu nti bet me use darks apple hair food blue magic bibia inkubia ewo petroleum jelly wo mu no eye ena me de fra inkuto we ya ye wo Ghana ha ya inkuto nti wo nkuto fita de no betime hu se kokko de no nso wo ho kakra bi ebia ye na me de fra nti me de bibi nku a wo a e wo petroleum jelly wo mu no me de fra de inkuto no eno na me de stra me chimu mamu nti eno ano no me endorse ne ma na me de ye me chimu endorse me de mini mre sa fi be ye we ni we me na me de je na egum na me de meko egum na me de enwo aren me nu aduane me nu aduane nti me pesa yo mame mbubo ne ma no so biom nti ala sesem na me de nsu afra ana brofodin conditioner bia ope nya de emodu kakra men to de ayese nsu no nya de emodu kakra ena finally inkuto ni bi inkubia ewo petroleum jelly wo mu ena me de metwi inti yanko ejare ho na menchemo se na me horu meti me ko ho amenkasa every say me person nsuo ni gumanum ena me nso munim say 2020 de obi ahwehwe kunu nti person me ye mo ho te say some sort of house girl be ese me gina ho ye na me nya me de ene this year be the year I feel way your media I feel your media inti eno ano no Sarah usuban yenso me pa Sarah sasa yo matemeja yanko ejare ho na menche mo senia me hohoro me twi
Eh, bushafo, mudaso wa ha. Ah, me just say mo coffee o. Mudaso wa ha de yento aso. Inti afe me kache mo say nku a me de sra me timu no inkuto. Dedi kan ye nkuto ana de toso mienu ye nku bia ewo ade a ye frɛ no petroleum jelly. Brofo no mo frɛ no petroleum jelly. Inti udwin ho a ne ma te say ducks and apple hair food and blue magic sane maniema no omo petroleum jelly wo mu na me destra me trimu inti me befra inti mefa petroleum ade ne baako kakra bi na mafa nkuto enso kakra bi na me dia fra inti wehu petroleum ade no ena nkuto na me de mienu na fra na me de mienu na fra na mafa na me de your friend is saying conditioner na igumu no me wie ye no me fa afi ena me nunu me twinwi no ena me ball mesabi inti afi me ba besane mesa no na me de nku na fra na ma bobium anyone no chale is really simple enye den kra inti enwale no media sra nkuna sra me tree meaning na enwale no mapon munkoda inti enwale no munkai se esemo subscribe munkai se esemo rate na esemo nso mutro bibi fefefe wo comment section Hawaii inti yebe share ichire bye
Mamunye bibi a media menye. Munye ne ma menye. Right?